press club along. Sini tum IPHLC asong pen perangke mai ke phalong. Nang che tong thek perangke ke hai tu alang pen juro par piklo. Nang che tong thek ko. La sini tum pini perangke mai ke phanang kok athe bangai udah Tuliram Ronghang CEM is a terrorist. Lage karbiang nong manganon ang tek pangdan. CEM ake haya bangke UP a model Gundaras Jungle Ras lapuson a model sida karbiang nong manganon ke cari bomlo masin non bang ke mana bang ke kupido ing samjin ben na hokta mai bangke doni la panang deng si dirong. Lasi hiniani April ciklo hiniani ingjen langso long bitung Rengkama constituency arlo ingjen langso polling station angkang long APHLC asong pen mai patodam lo hala bangso mai long bangke nang pidun pun lo lasi hak bomu atar long bitung arlo bomu atar long mai kibidang long nang pidun pun pen ke ceng lo pinian yan bangke ke hek lor bangke bakai kri si ke jok lo mai nanti kridun nok nang BJP lapen CEM Tuliram Ronghang a constituency along masih laga jaman lo patai krisi ke laga teklor lo lapen kapre rongar lo ke lapen ke her ke hap ke laga lakhasi uni lo anibang puli ku de jok lo sitami ke tek lo lor ke tek lor bang ke patai krisi ke jok lo har da ke tek lo ma kachalan ku pilo hiniar ni April hiniar ni APHLC asong pen mai kibi da mahut hadak indu da peron sang hodu atar nang ke oi ka do be peron sang ho phani li akoi pidam de sita gaman humi be la be kupilo hala bangso peron sang ho ke apang ke APHLC asong sigitu APHLC asong do hut ke alang li samjin la penason chen hong che chok che theng mai ki dun lai cha do be ke aning ma si dok de Sitame kita tangan ni CEM Tuliram Ronghang alangli methang ahemalong si hala peron sanggo phanabang BJP long ke alangli ponder BJP long ponder si alangli phan ke phan gimung kupi pilone akama thabang ke lar khidlo hala insam jin monsam aning ke dog ateron sanggo phan bang ke lar pil si nona bang ke hala bang so teron sanggo si nona bang ke banga ki dia mai long si tar ke oi dun munir phan ke ther ke hapsi khamrom gunda si pemander inut mesena munir phan si gunda pemander laki ining tu memelam lo aka preka constituency ta kali CEM ame thang a constituency long si munir phan mesen pen ke ja ponji kali si hala monsam aning ke dok munir phan si non ke kupilo gunda pemander isilam pin purung tum ke dam tangan ni APHLC mai ko an ba ki fidun CEM ma ke hai pen ching tilong mo so thu tha CEM ma ke hai lam nang ke thang du ke la ku hen lo ni li ke than mu ne de luti amuni tu si la puding hak lo so si ni je bitung ara tung da solam ma ke mun thi pe menang ji CEM ame thang ya ko ye chen gali ni li ke chok se gali busipu ra tung si la ku hen lo la puding hang ya ku se lam ni tham mu ne busipu sitami la solam ma ke cobai kuang thek na lo klang bang ke niri tunong ke dobo mahut ke teroran sang hubang mesen lason jepong ching cheka ning hang he munir si not ke BJP CEM leadership long dun job di bang ke alang like mai ki pidun tar ke oisi tendun rom rutan de ke job se komal ang thek ke BJP ki lut ben si pek da rutan de akamat hasil la kun lote lasi CEM Tuliram Ronghang is a terrorist la solam bang ke klar dak lo gunda ras iklem bomlo jungle ras dak kem bomlo la soposin non alangi family tu ki puji bu bangke doctorate a degree bangke CEM ake hai bangke don cheboy kenang ko alangi da bangso doctorate a degree ke dengi a automatic a be lage alangi me tang si thera ko lage alangi bang thera ke the masin non ke ni tu mo hong ben ke la dun tu thera me la benan part me Dakar biang long
heng muncot re muncot ini cethe muncot pasong tumhan ini asong men jong jelo jutan lamet thorom men ke chenglok luchar dia song men ke chenglok kapre ini cethe muncot asong tumhan iku pilo laso doctorate degree kelok men si poho kar bagdam ningje pilo so uthak aphan indur jona poho kar bagdam doctorate degree kelok pot kopemen kelok peace and development Monsam laben kacing turamen dan silang itu buat agam do. Ante pini bitung nong akuson, mai degree dun, cepong cecok ci ang deng nang le po dok. Laan kender kita itu laso doktor ke koi bong jilang ma. Puhu kar agam dun nili ke mat hateng ke laso puhu ke non ke. Em tuna kok pulo ke. Hala so puhu kar agam awat ser de lo ke. Ko an ma kar agam enam tuna kok pulo ke. Kali bulutang tele tumke indula perobil sa fansi indula gunda fansi le tumke lake hor ki biduna tengman da lasi thek muchot re muchot ini je muchot pasong tum an ke la sola bang jema thasi la bang so doctorate degree bang gala le kan pesi boy nang ko la pen kumat man ma puhu ka bang tum ana bang ke la sola la so puhu bang ke chena chuna ko la pen ala ni pam doktor ko ke address tum an aman ki petum ana bang ke pini pen bang ke tum kok nang ko Mr. Tuliram Ronghang CM ati high post itu mungkin kujon nangko laso doctorate degree ke nili tum akan mata koi ke la per tuning nilo non ya ke koi ke dan nang koi tum nangke la pen isi la mangka kan ini tukang tunggu bangke CM is a covered Tuliram Ronghang CM is a covered alang lagi ka phire thekti ke bang nili tum ni puji bu bangke alangi maine ke bidul putang te ka pheri lo mente nilidum pudakti alangi dong se pheri putang te chedan na chepati na ko ba we have a flow fair competition chedan pimena na itu malam ke than pen nilidum malam ke than pen ra along dam na ra ko bar masik dengji ma itu langsina chebhong jing chekpen kali jong se alang pheri re APS se sama pheri putang te bangon fair competition cetan pimena nili dong kudaki alang jong sila son gundara jong si claim clay chepong jing chek si claim clay tutang CM tulira mahang ka kan ke kapar am deji banget kan akisung dabe alang ye risim kupilo alang ni long lam jumeten alang ave alang like chechok chetheng amen pen la pen rada long tangka maha ke rondam ake ong dagali non pini pitum depo pini chodam depo hala bang su tangka ke pono munit boki jedang jok je karena dia bisa itu pan ahem ki sung song suri pan ke CM akeng ni dam jok je la wanang deng muti CM ake hai ahok pe ke rap lutang te munina pan akeng ne pacha jabu banglo pacha jok lo itu ni puji bubang ke sita la puson pichom pen akeng pacha jate the akera bangke klemri la sila sori sim ini cebar pit non gundaras pen la kerap kacik rong pen munina pan akeng pen pacha jate the bangke la so bangke che ulu fair competition lam be cedana lun be cedana ideology be cedana tang ke CM ke hai alang di haji puji pu hai ma la sibone dum puji pu la pen ni tum isilam dolan BJP long ong dung tum kaning je do kan tuliran rong hang ake hai alang lagi karbiang lo marlu na hok a constituency pene thuta hai musi lumba jaman thuta nitum buige thur hai malang ni hai athema alang ni long lam dun thang dabe ideology principles thang dabe angkura ke pini BJP pina kongres ta dam bolake JDU le na JDU ta dam bolake angkura ke dun ke principles dabe khere ngi bola ma ke alang ye ning chike ke bitung long bel athema bitung long si central scheme te ke do ana kape ku pia ma ke do ke dasi che pon lab lo kape din ma ke jangre so silang ke lang pang kre de do la ben bitung ra am bang alang li un ana bang ke la ke ron ke back pen lok si alang li ra pang ke che opring so si idum tek long no la si bitung pen alang kape ka din ke nilitung jong da lo si en tulira mo ha ke ha ke thu hai he la ke alang li ke claim ke nini ko ang thek lo athima bitung no se kem chalo ke lang ni along kapek din kem ke dalo ke asin thu da hai he lang ke thu si da hai he la pen thu da hai he la bang eklar da lo athe pi gelam le alam le hello la pen hini lam nili tum ke thek long bang ke
BJP asong long ha central level punon dak state level punon ang deng tin a leader atun ta dak Karbi Anglong ke bang putang ta ahir juno sikai ke datu Amit Shah ke bang uta muni si thibin lo kedi muni ra pran sidam bin lo tapen haladak kuloso ahi kilong si abdin kapak lama kata arlong war dam proxy muni da tum soka chu I pada kasik sak lapan compensation ta pibami mer so lapen Amit Shah nangki sumpen ke Sorkar lapen risim ke ora song tum lamdom kache doglong akimi ang hexik lang jibon pusili tum ke ning chithilo sita hada ang hexik lang man kupilo long recap 10 constituency sa bangke KCKB pangsi jote kang ten Himonto Biswa Sharma bang Karbi Anglong alu banglo kupilo nang man ke nona bangke Karbi Anglong ta roman script pen ke toglo putang ke et schedule no bangke tum lutun wedat lasi dake Bengali script, Hindi script, Assamese script, Pinyin script masih itu kita tahu pangsi itu mata pona kok putar itu mapam ikut orang praktekkan. Lasin non Prime Minister Narendra Modi ke bang usita dak Karbi Anglong pan ke hepe kan nije te kami mah. Ninje jelo, panang bipelo, tangte ini tumara tumsi tonggun jilang mah. Kubiak hepe nasi tonggun poke. Lasola makan itu tumara pangsi arjun tunggu. Prime Minister ke bang long kupiat hida si to ke tong dun po hem preglam ning ke dun bom jilang mai tum lai lo